Halo kawan-kawan MG Toys, kali ini kita ingin berburu mainan. Ayo kawan-kawan, aku sudah siapin keranjangnya. Saatnya kita berburu kawan-kawan. Wah, ada mainan kawan-kawan. Lihat kawan-kawan, mainan Ultraman. Wih, keren kawan-kawan. Koleksi pertama kawan-kawan. Ayo. Wah, ini apa nih kawan-kawan? Lihat kawan-kawan, ini ada Kapten Amerika kawan-kawan. Hebat, mantul. Lagi. Wih, wah, nggak kelihatan kawan-kawan. Lihat, ada Hulk kawan-kawan. Lihat, di atas tomat. Wih, keren, mantap kawan-kawan. Lihat, wih, ada 3 kawan-kawan. Cari lagi kawan-kawan. Wih, ini apa nih? Ultraman kawan-kawan. Oh bukan, ini Iron Man. Wah keren, koleksi baru kawan-kawan. Wih mantul. Ayo bawa kawan-kawan. Kita cari lagi. Ini apa nih? Ini. Wih keren. Ondel-ondel. Wih hebat. Wih keren. Masih baru kawan-kawan. Lihat kawan-kawan. Wih, ayo kita cari lagi kawan-kawan. Mana kawan-kawan? Wih, apa nih? Keren banget. Wih, pesawat kawan-kawan. Pesawat Boeing, batik air. Wih, keren kawan-kawan. Wah, mantap kawan-kawan. Lihat. Apa tuh? Wah, apa nih? Ikan Nemo kawan-kawan. Ayo kita lihat kawan-kawan. Wah, keren nih kawan-kawan. Ayo kita lihat kawan-kawan. Apakah bisa nyala kawan-kawan? Lihat kawan-kawan. Wah, Nemonya bagus kawan-kawan. Gerak kawan-kawan. Wih, keren. Keren. Ikannya kawan-kawan. Ayo kita cari lagi kawan-kawan. Wih, keren. Mana ya? Wah, apa tuh? Wih, lihat. Wih, bebek. Keren. Wih, bunyi kawan-kawan. Gila, keren banget. Wah, makin banyak koleksi kita kawan-kawan hari ini. Wah, ayo kita cari lagi. Mana ya? Wah, apa nih? Wah, mobil molen. Wih, keren. Wih, hebat kawan-kawan. Lihat. Wih, keren nih. Wah, bisa muter guys. Keren kawan-kawan. Waduh, mantap. Wih, keren. Ayo kita cari kembali kawan-kawan. Wah, apa tuh di pojok? Apa nih? Wah, anak ayam. Wah, itu kawan-kawan. Keren. Keren kawan-kawan. Keren. Bisa gerak enggak ya? Kita coba putar dulu kawan-kawan. Bisa gerak enggak ya anak ayamnya? Siapa tahu bisa gerak kawan-kawan. Keren kawan-kawan. Keren. Wow, hebat. Wih, lumayan kawan-kawan. Wah, banyak kawan-kawan. Wah, masih gerak. Wih, ini ada mobil apa nih? Mobil Toya. Wih, keren. Wih, mantul kawan-kawan. Wah, keren. Ayo kita berburu kembali kawan-kawan. Wah. Wih, ada eksavator. Wah, nyangkut kawan-kawan. Wih, lihat, keren banget. Wih, mantul kawan-kawan. Ayo kawan-kawan.
Wah, dapat banyak kawan-kawan hari ini kita kawan-kawan. Wah, semoga kawan-kawan bisa mendapatkan mainan banyak ya seperti aku. Terima kasih. Dadah.